Ka jingalang hapdeng ke sorkar bat ka KSU kalalong ha ka arpun rio trip nailar arjar arpun rio. Ha ka bana kaliang ke sorkar layalam do menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma. Haba ajeng kran u presiden ka KSU udah presiden berim uba lambok starwell marengar ula penpau ba ka KSU kadawa banunra de resolution hakim dorbar. Persya ka jingtmu benti uranium. Ringkat ka jing pendam no ekarai ban penlong ka public hearing na ka benta ka Shri Simen. Bat ban penlong da independent inquiry ke balat luat na deputy commissioner bat superintendent ki pulit ke sarkar kala menjur bantau ke fact finding committee banti benia ke jingja bat ban pesengi shipor ya ke jing pentre ya ke Shri Simen kat ba ke komiti kampat IT ya ke kaipot halor ke jing pentre kam ya ke MRSSA bat ki kerdop bantalasi menteri rang ba ula kular ban pentre kam no ke kerdop ho umling hapo arbenai ling ba ke joint inspection ba ke jing trelang ba ke seng Kadbai kejaka harata cera on penyo jaka hapo alai sau benai. Shosho alor ka migrant workers rules arajar arpo ka kenun menteri kala penjanai ki kendon ban penklan ya ke police verification bat ki penalty. Ka ban menteri kampura hapo katsan sngi kenang ban kangla di benabar ke jela ke baklem ki kot kisla ke babiang. Halor ki weipat kimat ke sorkar kala penpoi ke dorkas jang ka KSU Sya menteri ke sorkar pedeng ban penbet igijing negrims bat kular ban betin lenti ke seng bani kedok markemat baru. Haga bedai bagi jing tungkam ka MPSC bat ke DSC. Ke sorkar ke pendono ke personal interview haga group C bat penkelai ki ba haga group B. Ke belap penurlong jan nyopo nak sispa negijing angnut jang ke KSU negijing ajing mut jang ke reform komiti arhazar arpusau. Kat bahalo kejing dawa ban pelat ginong elam ki basya akem ka KSU ke pensyai bagi ladap menekran bagi ginong elam ki bala syakem badai maki ki balong ba om dei bandawa ban pelat ginong elam dai kejing ekran ke ban long bet yaki bat ban akirai ha kejing start jong ke sarkar Kani ka ba budi batmai hajing elam jong samla remon samla penkemen bat samla reben kawai kejing dawa ke banangkong pot ya kedu nangkong ya sarkar kalong ba lada ka sarkar ka cupun snow ba kayang kanong rem jong poj ba ban persa jengti uranium ka seng hatu bipor dia benai mensua kala dawa ba ka de penlek de kam da ka wan ra ya ka solution haipo ying dot ba thawai ngi la yasaki mene ngi ui ba jan bro ki nomi khmat ki la sebenta bat ngai ui ba kidan lang kaju kanong rem ban priang ya ka solution bat ngasu dan tanggawi ke jenget ba ya ke ig bil arai hapo ying dot ba thawai ki represent nam ta ka sur jumpa ba bat nganget ba kam dei pen kelak hongpong ba kam dei pen kelak lat hadi na bot kata ka banangkong ba na kaleng juga seng is ngop den rei ha ya kendu ba ka sarkar mta sngi halo kisan teli ki mat jing dawa ka bang ibu nangkong hang kata ka jinglong juman de jing jia pisaki kai bela jia balong ka public hearing nam ta ban shna ka Shri Simen kejemat jendawa kalong ban scrap itu public hearing lani ban suspend ru ya DC ban SP kiba hakti ke district hak jing ya tiada jing ya tai ke bala jorong ka sarkar ru kala peni le jong pidau kinogram bat le pun mandur kata jing tiada tai kalong ban tonno kata independent committee ban inquiry itu jing ja ki bandon komiti kan kli di bolong lai duit DC SP nom don bentai ru em bat kita ki state holder jong ti jakar kendon bat kan liat bian pa bian om dei tang bakin hab ban ti benia jinglong cuman jingjiat public hearing yang dai ki hab kani komiti kan pedru ya jinglong cuman jong ka mei mariang ke jaka nomor kidon ki ksha kidon ki krem kidon ki cakarep bat kum tar bat langba kani ka fact finding committee la dalap yenu ki ba bakla lanti khamtam public hearing ken ngat jing penstom kata kalong ba kajing yakran na kaliang jong kaseng bat ngila banjur ru bakat ba kani ka fact finding committee kampat dep ya ka report kita kijing persang bat kita jing sedang jing treju kena Shri Simen li sange totally sange bat telah nginget baksakan bat ka juban lak lada ka karen mata ni lakat ba jing tre kenya sakmat tingiru misa habye perdat lang te kata ka pon banangkong Kepoin kebaar pi yakran spang kani ke implementation spang MRC ke bala long an usnam arja khandre ni sutu ka wanra stu amendment hu arja rapau ka don gi bun ki kenrum kanram ki bala penlong pat ye ka an pan poi su gubernur na gubernur pan poi pat sarkar India handrai na kalian ka sarkar India kala pan ke
jing pensai na sukar jala bat pila sakiru haji ki por ki donru balik sepo ka jing bisar ban challenge ya kenika an ba thau arjar khanre handai khadu ka wai ka ko du kelasu penkut no untuk ka kias bat na kaliang li jong ka seng kumangi trang bengi anglot ba kita ki khadop ban talasi mender kita bendiang no hot ni sotu kidan jen hadu ka pratri kita ki khadop ba la produk haga an jong arjar khanre handai ga mingi kuat ban ong kolong ni sotu ju se kenam la bat sna barok khot handai ki kuat ba itu ki belong top priority ki jaka ka sarkar ben sedang marmar arjar khandai pita saki ka sarkar ka le khap ribon tipo umling tekawan no klam covid kala kalan suka krek cek cek itu virus kendiat hadin mata sunam ni lamut penjeng tak food food apa kaseng galai pensenge te kajing yakren mata kasing kaliang siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang no marmar bat kan sadandu ka join inspection ki jaka penyebab benia kenang ba ya kata ka kedop bantal si ban cek mender kan sedang no anti na po umling bat kham tamru anti po rata sira anti po ijen listrik idon ki jerwat haliang jongka khandau ko siap hoj man swala dep identify ki jaka handai idon ki kadi gabri jong ki kuai ki tempo ti trai jaka ki masuk entala sang ban wat ko we ka keniru ki labu la kumlu sabnai an pendap no ban wat ban yo jaka handai ka betung anti umling la don lupa kamut ba la kumlu hapu arbanai ikmi nanti ba kani khrop kemen yang no kum kayang hai por muswa ka jing start jong jing government nomor ka ani la kadau hab don hi na kaliang police department hab don hi na kaliang jong labor hab don hi na kaliang jong tourism hab don na kaliang jong education kiban inbolang jaka khnang ba ka state ke jing terkam kita ki benta ki ba kaliang jong ka jingakren ta ka singi ka ba ka sarkar kala kubur ya ki ba na kaliang jong ka seng kala dawa habiadei ba kane ka mirsa ka ba an jong ki nong bala ka banra polong an sunem arjar afau hak jik por habangi puli ni ka an ni badang senjor kadang telot palat te ka bangi polong a jumut sarkar tu por kolong kadiben klong ita kendon na gobok permit ban tersat hakani ka an ba tmai arjar afau khang ban perlanjusu kata kolong ka police protection nang tadi ka jing penalti jeki bapan kanye kini te hak tu kupor kala pas ka kabinet bat kala phak su gubernur te gubernur udan hikini ki jing keli halor kani ka jing kani ka penalti bat khamtam ya taklu kesuan rai na kaliang jong ka sarkar kanang panjana yusu bat yakni la kular bat lang pan bhasu da kabinet la pas sedem takasngi bat la kular ba naduk haduk hapok khasan segi kini an kan terikam purano bat kenang ba kita berjala wan rum sini man kepor klem ki kot kisla biang klem kita kadon kita katrak rekod jika beri wan nak tulu jala udon tak seni nem jala ni suwan lanjut dalam sini kinem yo lat subanya lanjut dalam mar ngi jusaki berbor lamba kini kinong tre berjala nyemtep wan kador sengi cukin tre belas ni jala jungi hindai teng yo sei ki pelong pat jaka mari dengan tan ban pedri nakakti jungki pulet nakacak jala bagiwan bagingsa thong le se mat kemau tu ko baji ham sosun ule kemau ko tu bri nda lawat ke story ko tu uri bri wa don pies lepas we kecaka tikum kita ke jingjang ni sepen bor ke sarkar ba ke pen klanju su ke extingulo wa don lupa panang penjanai pan menteri kam su nalor kini khadok badan nalor kini ki an panggil bor kumju kenang ba kanlong double check ye ki bri ban don hapo ka jala jungi ba kinam yorung lan kat ke bigimon ka ibadai kani ke isu jungi grem ni soto ba kadai ka central subject rai hati kupor la pelong jeki mat kaliang juga sarkar jala kala intervene kupor ban kular ban don ka joint delegation penyekren ba sukar india hari kani kadang pendingsa ka jing kaliang ki menteri sarkar cukup kot ke kia na wei showei tinaliang juga sengim sukman song thai bat naliang usiam loong baya kaju ka memorandum ta kedor khas jong ki isu ulapan poi hakti jong uta nyun mesta badai pej ya ko ka kia bat kalau ke sarkar jalaro kalau kular ban tenli lenti ya ka seng berkuai ban penyo ko ponman na kalian ko seng penyo ko kren direct bat ni minister concern bedai bat ka isu jong nekrem makibun ki jerbat jong ka hapo nekrem ka bangi na ka por sport iyo snow na ka por sport bat ni kwa bang tai kalau no ka bajat guarantee tapi ada ibat kini ki kajing kataga transparan
Hakum tungjam ke bakaseng ke cukren ke por om tang MP siri buat di si babun ni ke ba gitu keren ilapan snow ba yaki personal interview nam ta ke grade B and C kaduduk kadi dim pendu no handai na kaliang jong ka sarkar ka la pertikana ba ya kasi andi la pendam kadan stang ya ka B kendiap ba ki ong dan ki belong complication haban examen dengan kmi nanti ba sarkar kan le ya ki badan kamtam bat kamtam ka jing khot jing subah haka tungkam tungjam hagun rupian kalau khot subah ngan supon kan mau de ho arjar arpusau ba kan yang jong ka sarkar kala thau ka reform committee bala khri ba Frederick Kharkongor ban pan bahasu jing terikam jong ka MPC ila ai ki ajmut na kaliang jong ka seng bat ngai iru klasim jeng ajmut jong ki ru pokmat jong jalat ki stakeholder bat kata keju komiti kala submit government bat kidan kat totally kiba MP sikla pentrikam bat ngidang pan detail ke pak detail isu tu ki komiti kala komiti kala pak government khnang ba niyo penjena isu le kum bagalong kita kidan kibentang kiba kaseng kala ajmut nam tapan ba ke MP kila rong hota ka thop penjena isu bat kidan ki boni ki jerbat jawat suthok bitang kho ba ka an kam dei ke basuk khandai ile se kadang mi isni kadan ki jingkala bat kita ki pentar ki bang hap penkala na ka por khnang ba ta ka jeng angdot ka jing thrang na kalian jong seng bat ndai tam jong ki isu jong babun balang kita ki jingrung khang din kita jing ya sempisan tai tang badon itu ki MLA tam itu officer ki yokam ngasgoba kandi bendu bandam no dei tang kita ba dehok ban yo ai kan yo la dei munumru ngimdon kan no ka jing khonyok mesiem rai kai bengiyang kan ngorem kalong ka thungkam hapok ka jala habro department kadi belong transparent jadi kita ki benta kiba ya keren bat ka sarkar bat kiba ka sarkar kalau kubur bat kala pentrikam hoj kam pat dile sing ngalak banong kam pat lok cispa handai jan nyopo persen ai kala kita kijing angnut jongka nereng jongka seng bro ko wei kila urlong bat kidang don kat tu ket ni ki benta ki belong very technical betang hap tang ko an na kalian juga seng ru ni hap ban song kam dei bam dei ke besuk ko mong kam tam MP siru jo se kidang don ki benta ki ba ni hap pan ba ka jingkala jong por ko mita ki ei baru ni hap le bombok khanang ba kanul ke benta ke bang smu bing sedang kalong ke ba sesok bat ke bang kmit nanti ba wara ke jingkut suba junom hapok ka jala ka jongi ngam ong ba ngilahun cispa ke cispa handai ku ong new percent takimat ng dawa jong pat jing ndot jong ki su kilo orlong pat kumakran lang kong mene ba kinang don kisle se kita belong very technical ki ba nakaliang ki si bamta ki se song perkhat ba bat kunu ban parjana isu ita ki benta ki ba don jing sok kerdot hne hentai meni nakakruwa kilo ong balada kam sisok kana kejingalang kejingaki kenang jo tementa ka ira pi ka jingkran jong naliang jong ka seng ong bala la borok kini gimat jing dawa kim urlong hari kumakran mene jan borok ila urlong la along sila pois katong ti ngin ong ba ngila pendam je jing ki henry temporary suspension nginang walk out susu kita ki benta ki bang tang sok kerdot ke bang hap nang pen bah pen jana isu iki kimat jing dawa kim labu khmat sarkar pi kaseng nadu ki klarai nu ki snem manswa hami kinu nu jing ki la syakem kini lam na posisi ne ki unit ngim jubu jing dawa ringi kon be isu ka shong ka sarkar i jing stat na sarkar rai heba ni so thu hi haman isu haman je ki kanan be jing syakem rai tang kawai de ki kem makanaru ki kem halor kenu kinurem ki kem tang na ka daw be ki halor ki isu na jing bet jing biang jong ka jala bat jong ka jat ben ro kawai better that they will discuss. We managed to clarify most of the issues, and from our side, I think it's a positive meeting. It's in the right direction, and we have been able to iron out a large number of issues. And as I said, we'll continue this dialogue in the future also to see how we can move forward in other matters. Thank you. No, the meeting was specifically on these 5 issues, so we discussed the 5 issues.